Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo da radimo klip svi šinobiji sa 5 elemenata čakre, čak i preko 5. Rekao sam da će biti u stvari klip anime crtež, ali on će biti za neka 2 naredna klipa. Tako da eto, mi hajde da krenemo. Shinobi sa 5 elemenata čakre. Znači svaki shinobi ima po jedan element čakre, a kad je već Jonin treba da dobije 2 elementa. Na primjer Uchiha klan. On može da posjeđe vatrni stil i munjeviti stil. I također 5 osnovnih elemenata čakre postoje. To su vatra, voda, munja, zemlja i vjetar. Tako da mi ćemo sada krenemo u video. Najslabiji lik sa 5 elemenata čakre u Narutu jeste Fuka. Fuka je iz sezone 3 Naruta i to je ona što ubija poljubcem. Ona je skupila tih 5 elemenata čakre tako što je od drugih šinobija uzimala čakru. Kada ubije šinobija poljubcem, onda mu uzme tu čakru i taj lik je mrtav. Ali je veoma slaba zato što je Naruto pobjedio bukvalno bez ikakvog moda, znači onako je pobjedio sa Rasenganom i znači najslabiji lik koji koristi 5 elemenata čakre. Idemo dalje. Na sljedećoj listi sam stavio Kakuza. Kakuza je član Akatsukija i on ujedno dolazi iz sela Vodopad. On je prikupio svih 5 elemenata čakre tako što uzima srca i stavio u sebi. On se smatra besmrtnim, ali ipak ima samo 5 života. Poslije svih 5 elemenata čakre i mnogo je dugo živio. Znači ima 93 godine života i zato 93 godine života je prikupio bukvalno sve elemente. Tako stvarno je preak lik. Vidjeli smo ga Naruto pobjedio sa Rasen Shurikenom, a svi ostali Sina Shikacho i Kakashi i Yamato, oni su se baš namučili da ga srede. Da se nije Yamato bio u borbi, ali je bio Kakashi, tako da možete da mislite koliko su se namučili, nisu uspjeli, pa na kraju uzeo Naruto i pobjedio ga. Evo sad sam stavio Kakashi. Kakashi je kopiranski ninja koji kopira preko 1000 tehnika, tako da je uspio da kopira tehnike sa svih 5 elemenata čakre. Vidjeli smo u Naruto da može sve da koristi. Tako da on i dalje ima te moći i u Borutu, iako je izgubio Sharingan, on zna sve tehnike, samo što više ne može da kopira sljedeće tehnike. Tako da Shinobi je sa 5 elemenata čakre. Idemo dalje. Na sljedećoj listi sam stavio drugog Mitsu Kaguamua, to jeste drugog Tsuchi Kaguamua. On u stvari ima svih 5 elemenata čakre, ali njegov učenik Onoki treći Mitsukage nema. Pošto on ima samo 3 elementa, ali on ima svih 5 elemenata i on je jedan učenik u generaciji. Lik koristi Kekegen Tonto, znači može da spoji 3 stila, stil častića i prejak. Sljedeći obita Jinchuriki Desetarepe, znate zašto? Madara isto Jinchuriki, znate. Kaguya isto Jinchuriki. I Mudrač 6 puteva isto Jinchuriki, sve ostale ću objasniti. Sljedeći je Hashirama. On ima drveni stil i on ima svih 5 elemenata čakre zato što je učenik u generaciji. Prikupio sve repate zvere, tako da znate zašto on ima. I možda nije učenik u generaciji, ali ipak je prikupio sve repate zvere, tako da ima svih 5. Ali mislim da je učenik u generaciji. Sljedeći Tobirama, njegov brat drugi Hokage, on ima isto učenik u generaciji i vidjeli smo da je svašta izmišljao, svakako oružja i sada nije ni čudo što ima svih 5 elemenata. Sljedeći treći Hokage, on isto učenik u generaciji, vidjeli smo u trećem Shinobi ratu da ima 5 elemenata, tako da prejak je lik. Orochimaru isto učenik u generaciji, ostale Gegenkai je skupljao od drugih tako što je mijenjao tijela, pravio razne eksperimente i on bi, i da nije učenik, on bi opet dobio svih 5 elemenata. I besmrtan je, da. Sljedeći Sasuke Uchiha, on koriste 2 elementa čakre, munju i vatru. Kad je dobio od mudreca 6 puteva Rinnegan, koristio je 7 elemenata. I na kraju Naruto, kada je dobio čakru
u 26 puteva, onda je dobio 11 elemenata čakre, a prije toga je imao samo 3. Vodu, vatru i vjetar. I to je to, ljudi. Vidimo se sljedeći epizodi.